میره الگوریتم میں فاشم میولنی مولین آفته میفته کی سعودي عربية ورا مشهور كوريغ شيخ كاموغاوا الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله مي شيخ دي وافاوا ورا كورو رسالة ورا كورفوتة نموس مفوتوغا مهمين معلومات كي ورا أغهوري كوم مسلم كويس انجن جهة ورا مهم معلومات كي اهمين ألون غستوري مفوت ألون من كيامو عدي مفوي كوم سوارك شرح كورمون اكون نمال بيتو مفوت كي أنا كي الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب ثواب جينا قونا بجندا سبب تكاي عملتا ثواب جينا قونا بجندا سبب تكاي عملتا مفوتو جينا مكي لوبت بيلون تري فرتم مفو فشمي كوني أول بنا بينواني الله سبحانه وتعالى أول من خلق قروا أول من دنيا متي غلبوا فميواني ورا مهم ورا متي بمقصد كتكا أي هميكني إكلانج إكوان تكو إكلانج ألوكان كرمتكا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله سبحانه وتعالى واني أقول منا ألوكان كرم يكو أنجوا دبواف ألوكان تتكي كنارواف أدي ألوكان تكرامي هنا ثواب الدارما كنارواف أدي الله سبحانه وتعالى رحمة وانت كما كلام فضل وانت كم أقول من دبني ثواب هو دينه إتنجت تأجته كنارو ودواف إيغتو كتير إيغتو كماتين أقول من إيجن جه إبا أي كونكو عمل تكتو ميفتوغا أقول من كيواني إيه عملتا نوت سببتا ثواب إتور وجندا سبب تكاي أدي كون كهل ألوكان تتكتو ميفو الشيخ فاشا ميواني سؤالكم أما فرتما شيخ ليوا فميواني سؤال ثواب جينكونا بجندا سبب تكاي عملو تكاكي كوبا ميفو فشوغين أروغا نوتا ميفو أما فرتما ميفو كيوا أما فرتما ميفتوغا ليفا جملة كي سؤال ميكام ولور من انجني ميفو أصل شيخ ليوا فميواني كمس ميك شيخ كوري سؤالك غولين سؤال جواب دينو متكاك لوبو تبين ترين أقول إن ميكا مونجني علم ورينا سؤال كروج مهم كم فارق كتبا كورا إم سؤالك الشيخ نوت علم وريا السؤال وجواب برضو فوتك بدل كل فان ميكو تكن تبفن سبوري ابن تيمية رحمه الله كده فانو اتنگ تفوت بني ميهو كوري سوال بسببون ليوواف جمع أولو من يبسور كفاس جيغن وان دينا غوليغو تون يبس كحالا أولو نفلا كمي من نما شيخ سوال كرمي شيخ جوابوغا ميدار واني توفيق دواني من الله هيو عملوغ سوابو ديها غونيان يتورو ما بهيغو تنبونمي اي كم هيو عمل كرمو كم مهم بس واني كاميكي أمي فرتكمك شيخ أقول من بيان قد بني مية كم هي كم كوريس إيه كم ثواب ديها غنيا إتوربانك مية كم بيفرك كم على كم ويكمل الله سبحانه وتعالى فضل وانت كما كلام درمان تكمو أو من الدوافة وربنا بته الله سبحانه وتعالى وحي ربني من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها معنى هيو كم كوفي ميها دناشة فهي ميها ك إفادة ديها هيو كم ثواب هوتة مي شيخ داري لكتوغا جنس فوا آياتكي ين كم ألونن مي آياتو إنجني مي كو هيو كم كوفيا هيو كم ثواب ديها غنى تروجن دانك مثال كم مي كو نماز كوري قرآن كيبي صدقة كوري بجيا هيو كم ثواب ديها غنى تروجن دان دين شيخ ميدالوني ඒකමක මියවුර එතුර අමල්තෝගේ සවාබ ගින ගුණ වෙගෙන් දියුම බෙහෙකු තුම්බුණ මේ මී සවාල් කුරි ෆරාතුගේ මුරාදේ එම අස්ලු සවාල් කොබ සවාලකි සවාබ ගින ගුණ වෙගෙන්ද සබබ්තකකි අදි අමල්තෝගේ කොබා හෙయ్య ෂේඛ් මී විදාලවනි
aslu sual kuri faratu murada ki miye maane ki diha gune wuren ituruwane sabtakai e amaltai ko bahiye diha gune wure sawabuge e ajuru ituruwane sabtai ko bahiye ekamattaka sababtakevve sheikh bidalwani ekamattaka sababtakevve ei e amalu kuramiha a nuwata e amaltaka gule sabtake em furtamkam ki miha gule e amalu kuramiha gule sabtake ek sabun e amal tawge sawab iturage midani nuwata e amalaka gule sabe parge amalaki ei ege zaatuga sawab ud amalaka bedan mi huriya wagta mes algodume mi fotun igen nuwata e amal kureve zamana tana nuwata ekamge asartaka gule sabtake den sheikh midalwani faharigga e amal tawge sawab iturwadane e amal kureve zamanuge sabu misalaka rodam kureve amalta ege sawab iturwegimbe hama egota tan makkage haram fuluga kureve namaduge sawab iturwegende hama egota nabawiga masjid nabawi kure namaduge sawab iturwegende nuwata ekamge asartaka gule sabtake maaneki ehyokamege sababu miistakuna note kura mihe mes kurani kon asartake tokun natija etto dibeni mige sababu mes eba amaltoge sawabu iturwegende emme furtama sababe gotuga sheikh midalu famibani mang Allah ikhlas terema rasul sallallahu alaihi wasallam tabawu mi emme furtama sababu sheikh mi fatuga bayan ko dewafa sheikh midalwani ala ena gamatawga mang Allah ikhlas terema rasul sallallahu alaihi wasallam tabawu maki heyo amaltoge sawabu gina gunabumuge emme muhimmu sababu tawu terega himene kameke mi emme furtama sababu main Allah ikhlas terevo adi rasul sallallahu alaihi wasallam tababu mi de point wata mi de kanta furiham wejjiya hakikatuga heyo amale min qabul weswani namaves amaltoge sawabu wes hamaya ko amaltoge sawabu wes iturege medani hama mi de point to sababu mi de kan muge sababu den sheikh midalwani mikan hasidwani maane ki ikhlas teri kama adi rasul sallallahu alaihi wasallam tabawu kine hasilwani sheikh mi vidalwani e amala ki sharoi gotun hudda amalekka mugabefa ekamu ala qasdu kurani enage veri rabbuke ruhi bodigatuma sawab kamuga warnave ena amal kurma meduweri vi sababaki ei kamuga hada e amaluge lanu dadiyaki ei kamuga hadaname enage amal nukunnani mang Allah kalange rasul sallallahu alaihi wasallam imamuge teren kamuga warname adi enage e amala gendiya sababaki mang Allah ge murfula kiyamun kamuga warname yamal kurmuge maqsadaki mang Allah ge wajhufulu eduma ikalange rohi wadugutun kamuga warname sheikh mitaga mi bayan ko devani ikhlas terwane be em ikhlas terwane bodaki he amal kurairuga hama kani mang Allah ge wajhufulu adagen e amal kuru namaz kurun quran kemu megen gos kiyana kamanne huriha alukame kurairuga ikhlas terwanje duniyevi ebbe sedumenge oigen nuan hama kani sawabange degen suwaruge diumattaka algodumen heo amal takurawani mi hagiyatuga beer fusun kura amalta tafatu agenda sabakives faregga demihun hama emmis kedegga jehi namadu kufan edemihun harakat abbes warab barabar warab furiyama ekamaku faregga emihige hituge ofede ikhlas terikamege sababun etanu ekawge namadu anikakuge namada bore ma heo ma furiyama namada ka vedan den sheikh mi alor menna mi bayan ko devani mimanaga etan ayataka hadith warid wafawe mihar mi sheikh point dadil gendawani main Allah wahi kurawa fawe innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin hama kashwaru main Allah qabul kurawani taqwa verenge kibenne ebahi ikhlas terebuma rasul sallallahu alaihi wasallam tababe ebami amal tawga main Allah taqwa verwa mihunne emi ayatu algormenne ege midani Allah subhanahu wa ta'ala alukangan qabul kurawani hama kani taqwa veringe faraduka em algormenne ngoti amal tawqa amalu takuga taqwa verewun
Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas siribun Rasul sallallahu alaihi wasallam angawa fa gota yamal kurun erun yamalaki qabul wegen wa amal kawani adegi tura thawabu gina guna wegenda amal kabes wegendani kin Qur'an dalil gennu fa hoga den sheikh mi gennawani Rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadith was fole hama mi point abbar dinu muge ben muga Rasul sallallahu alaihi wasallam ge mi bas fulga fadainne sheikh mi dalwani iman teri kamaeko adi sawabange de halu Ramadan mahu roda ifavi miheka enage isvediya favata fusseve hutte mi haditha ke mi rodya gule hadithe namas algon menge mi point gulani kihna to ikhlas rakama gule point ki iman teri kama adi sawabange de halu mi aslu algon menge mi bahadakka point dariyal libe tankola ki mi hadithu ema iman teri kama sawabange de haluga mi gotaroda ifafiya enage natija ko bato enage isvediya favata fusseve hutte hamige ingene algon ikhlas ruge sabun kam mi kota mi ajur bodwani den sheikh mi dalwani adi minumves nasutake nemege marne ke adi minumves bar nasutake bahutte mikam bar wala ekam gushe huriha nas enugene hama eken kin Qur'an ayataka Rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadith bas fule mi gene furiha me ikhlas kama ko kura madu amalek ge thawabu ikhlas kamuga e daraja nufura kura gina amaltake ge thawaba gure ma bodwegemme sheikh mi dalwani ikhlas terikamen neti enage ikhlas terika bohori ekamuko enamur ikhlas rehem mihinga boholi ehem vejiya emme furihim ikhlas serwa miha ges e amaluge thawab ma bode turogen dan misalaka mihako sodaga kurani diharufiya anike sodaga mi kurani sate karufiya no tenga sofia farig e diharufiya sodaga kuri miha ge thawab ma ituruga dan ma boduga dan ei kibegen enage hetuga ikhlas terikamen sabo ekamuke kenghas rufiya sodaga kori miha enage hetuga ikhlas terkan netumuge sabo ei amount ki nota e adada ki hitme bodu adada kamuga bias Allah subhanahu wa ta'ala kamzutuga ege sawabu kodawe ingostan ehm algon mena muhimi berfush ke amale no hituga ufede ikhlas terikam mikama algon me masay kurumme den sheikh mi dalwani e amal tan maamegen dani hittawga wa iman kama ikhlas terikamuge min warakunne hama ifadain maang Allah han hituge adin ikhlas teribe nafs wede haram shahwata du kullu makives ikhlas terikamuge sababu maamegen da hiyo amal tawge terega himene kamike ehmi mahama ekani hiyo kanka kurumuga enno algod me ikhlas terwa mijeni no ba kankan du kolla eruga bes hitange beje genna ahare mikam idu kollani Allah subhanahu wa ta'ala take sawab hodu niyatuge migota algodomen gos kankaman durwargaves hita genna migota niyeganna mi erun e amalaki e du kolluma kives hewa amalaka begendan den shay mi dalwani ei ena ekan du kollumuga ikhlas sarikam fiyawa ehen evves sababe netime hoholaga taashviti mihunge wahage ki mikama dalil kodde kamike hoholaga taashviti mihunge wahage ki mikama dalil kodde kamike sheikh misaga mi ginni mi bayan kurani hoholaga taashviti mihunge wahaga ei ahar mene nabiy sallallahu alaihi wasallam kiya de wa ke hoholaga taashviti mihu ektere ekaka ki ena zine kurma mihaku washermon ekamon ena barive ena ekan nukurang ena azum kandali note ekamon ena durwi ekan ena kuri durwi mang Allah wajhu adab ekadanga adab birwatibe mi e hadisan algon menge mi dalil mi ba ke ngi badalil libe e no ba kanta tadu kolomugas ikhlas teribo e ba ka sheikh mitaga e vidalowi mi hesabon algon menge eme furtama point mota eme furtama kanta minimuni den hori bata inshallah en episode ga kiya devene بهذا الأمر بأكرك الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته